Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan novi video. Evo danas imamo jedan, ajmo reći, nije izazov, to je, kako bi se rekao, jedan eksperiment. Da ispravam, da će to morati biti danas sutra izazov. I don't know. Taj eksperiment ćemo ovako napraviti, uzet ćemo jednu, evo, tu sam se već pripremio jednu čašu. Staviti mlijeko u čašu i stavit ćemo, ajmo reći, žlicu i pol nutra cedevite i to ćemo probati popiti. A nadam se da neće biti, evo, gladno. Pa evo, da pokrenemo. Evo, prvo ćemo natočiti, evo, mlijeko nutra. Ooh, that's kind of small. Ja, to će biti dosta. Kada bude slučajno cedevita zašla van, stavit ćemo neko tu da se u biti vidi. I otvorit ćemo, naravno, ovu cedevitu. I ćemo žlicu, evo ga, stavit ćemo, evo, ups, malo je ušlo. Evo jedna. Kako smo nekako to bude pol, znači nije baš zdravo piti puno cedevite. Ako ne bude neke loše, evo, ćemo malo zavijeriti i ovako, ne bude malo kako to pozadina. I izmiješat ćemo, evo, da vidimo kakva će biti farbe. To bude dozvala, nadam se nam da bude tu dosta. Evo, ćemo staviti sa strane, evo isto kad se namota i da krenemo, ajmo, sa tim eksperimentom ili izazovom. Da probamo to popiti, nadam se neće biti ajmo, bude zdravlje. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nije loše. Nije loše. Sviđa mi se. Gledam da se cedevita, baš mi se sviđa. To sam da probam ovak s jednom čašu, vidim kako bude. Kako uopće to uopće izgleda, baš sam gledao to inače na internetu kako to uopće izgleda, ali to ja, meni se jako sviđa to. Kako je unutra cedevita. Baš je dobro. Baš ono, kako bi se reklo, sviđa. Ja sam mislim da će biti ono, kako bi se reklo, gadno. Znači to ono, poprvačati. Ali ovo nisam tu desilo. Dobre, baš mi se evo. Pa evo, ako probate, evo, probajte vi to isto popiti. A vi budete vidi kak je. Ajde popijemo to. Da morate pogledati, evo, prazna je. Morate vidjeti sa strane da ste se napravili malo, kako se rekao, ko grudice nekakve. Ali evo, to je samo ovako nekad da probam, neka probam da probam napraviti. Pa evo, ako vam se sviđa tako još video, ako želite još takve vidjeti malo veći izazov sa mlijeko i cedevita, on probali malo više, da skupimo evo 100 lajkova pa će napraviti malo veći. Ako vam se evo sviđa taj video, komentirajte, dijelite i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!